Pitanje broj 31. 31. Osnovne karakteristike rimske arhitekture, materijal i konstrukcija. Umetnost mozaika dostigla je vrhunac u doba Rimskog carstva. Rimljani su konstruisali lukove i svodove i stvorili svojevrsni arhitektonski sistem koji je postao osnova celokupnog graditeljskog nasleđa. Kombinujući različite elemente, stvarali su arkade sa dvostrukim lukovima, nizove polustubova, krstaste svodove. Građevine zidane betonom obično su bile prevučene gipsanim malterom ili oplacene, obložene opekom, ili blokovima kamena ili mermera. Rimski hram je uvek bio uklopljen u prostor koji se nalazi ispred njega i vladao nad njim. On, kao i raniji etrurski hramovi, uvek ima visoko postolje i stepenište na jugu, koji vodi u Trem. Široku celu koja nije uokvirena stubovima, pošto zauzima celu širinu hrama. 31. pitanje. Osnove karakteristike rimske arhitekture po drugi put. 31. pitanje. Materijal i konstrukcija. Grčki i etrurski elementi. Uzimajući grčke elemente, Rimljani su stekli monumentalnost, nove pojmove kao što su luk i svod, bez kojih ne bi postojala arhitektura zapada. Razvoj arhitekture održava rimski karakter, tako da su ubrzo elementi Grka i Etruraca dobili rimsko obeležje. To se na prvi pogled vidi na raznovrsnim tipovima rimskih hramova, bazilikalnog, kružnog ili osmokutnog oblika, rimskih kuća i palata, teatrima, amfiteatrima, hipodromima. Jedno od dostignuća rimske civilizacije je cement. Arhitektonska dela koja su počivala na konstrukciji luka bili su rimski akvadukti. Bazikalno osvetljenje bazilike su pokrivene cele čiji krov drže dva reda stubova. Domusi u Rimu su bile raskošne, ali i funkcionalne stambene kuće. U carskim palatama uvodili su podno grejanje, kao u Vespazijanovoj vili. Terme su bile velika zajednička kupatila. Sastojale su se od kupaonica sa toplom vodom, kupaonica sa hladnom vodom, bila je i prostorija za masažu, parne prostorije. Uz terme su bili vrtovi, terase, biblioteke. Bile su centar društvenog života. Najveće rimske terme su Karakiline terme. Pozorišta Rimljani grade zatvoren kompleks po uzoru na grčki teatar. Razlikuju se od grčkih. Amfiteatar je čisto rimska tvorevina koja jednostavno spaja dva teatra u elipsast objekat za zabavu, kolosej. Slavoluci su arhitektonski oblik koji su izmislili Rimljani. Monumentalni arkani spomenici podignut u čast pobeda imperatora ili velikih vojskovođa. Ukrašeni su brojnim reljefima.
31. pitanje po treći put, osnovne karakteristike rimske arhitekture, materijal i konstrukcija. Grčki i etruski elementi. Uzimajući grčke elemente, Rimljani su stekli monumentalnost, nove pojmove kao što luk i svod, kojih ne bi postojala arhitektura zapada. Razvoj arhitekture odražava rimski karakter, tako da su ubrzo elementi Grka i Etruraca dobili rimsko obeležje. To se na prvi pogled vidi na raznovrsnim tipovima rimskih hramova, bazilikalnog, kružnog ili osmougaonika rimskih kuća, palata, teatrima, amfiteatrima, hipodromima. Jedno od dostignuća rimske civilizacije je cement. Arhitektonska dela koja su počivala na konstrukciji luka bili su rimski akvadukti. Bazilikalno osvetljenje. Bazilike su pokrivene cele hale čiji krov drže dva reda stubova. Domosi u Rimu su bile raskošne kuće, ali funkcionalne stambene kuće. U carskim palatama uvodili su podno grejanje kao u Vaspazinovoj vili. Terme su bile velika zajednička kupatila. Sastojale su se od kupaonica sa toplom vodom, kupaonice sa hladnom vodom. Bila je i prostorija za masažu, parne prostorije. Uz terme su bili vrtovi, terase, biblioteke. Bile su centar društvenog života. Najveće rimske terme su Karakiline terme. Pozorišta. Rimljani grade zatvoren kompleks po uzoru na grčki teatar. Razlikuju se od grčkih. Amfiteatar je čisto rimska tvorevina koja jednostavno spava dva teatra u elipsast objekat za zabavu kolosej. Slavoluci su arhitektonski oblik koji su izmislili Rimljani, monumentalni arkani spomenici podignuti u čast pobedama imperatora ili velikih vojskovođa. Ukrašeni su brojnim reljefima.